Emiliano Martinez, ubade urang abgol jongkari Argentina, une urang abgol ulala ban pen urlong sya, ia kijung kular kijung na benta Lionel Messi, ban penjob World Cup, hakane kasnem, kabalong hari Qatar. Komban syupen kemau, une urang abgol jongkari Argentina, ulala aru ban yarap Lionel Messi, ban Korea kanam adu, haka Copa America, ha une usnem baladep. Une urang abgol jongkari Argentina, hadin balajob ya ka Copa America, ulapan pauru lembak kiro petar, ba ukular ban yarap Lionel Messi, ban ungai tu ban penjob ya ka World Cup, ha une usnem kabalong hari Qatar. Komban syupen kemau, une urang abgol, ha kajing kon ya ka quarter final Persia ya ka Netherlands, uliyo ban bat hadu atli kibol jongkari Netherlands. Habo pai sekejing lekai ya ka final Persia ya ka Rifran, une urang abgol ulaya lekai bah ha ka negejing lekai, bad ulaya aru ban save ya ka bol ka bakhadu lane ha kelas minit ka bala shoot da ukolomuni kane ka bol ka lolong ka bol ka ba imasya ndrei une urang abgol jongkari Argentina ulala ban khanglat no shisndon hadin kejing khat da marlai gol. Habo pai sekejing shoot ya ka penalty shootout, une urang abgol jongkari Argentina ulaya ban save ka wei halakti, bad ka wei la miss da u player jongkari Fran ban shoot ya ka ne gol. Ha ka ne kejing kun penlim sundon kari Argentina da saula argol ya kari Fran bat kur sundon ya ka nam ladu. Hadin kejing job jongkari Argentina une urang bol ulale cha u kalian Mbappe ban lej ai mensim ya u kalian Mbappe ubla perkat bat chong sosi marway. Hadin kejing kun ya ka ne ka final da kejing job jongkari Argentina une urang gol jongkari Argentina ule yo ban kur ya ka Golden Glove lane ka best goalkeeper award kum urang gol ubat bitam ha ka ne kejing lekai FIFA World Cup kabalong hari Qatar. Da ka ne kejing job urlong sisndon kejing kular jong une urang bol na benta Lionel Messi. Slow subscribe ya ka ne ka channel na benta ki pat video bangin sa penmi ku bless shibun.